Hadin baladep kajing nyobut haka sora bat syala. Kalami kajing kelumar bat kajing bianding kikilum kiwa bat kawang mau Epa Office USDO Civil Subdivision sora haka artarik ubnai leber arhajar arpulai. Lakin no bagi nong kersan ke NPP hadin bala penbenaya ke result bajob ubak balajit kupar senrem ukertong ke UDP kira dawa biang ban yo ya kibut harengkat bat kajing hela bat kajing risa. Lakin no bagi nong kersan ke NPP kila kawang mau ya ke building jom ke Ying Bishar Subdivision padang sudap senat mai. Dipulit bat CRPF bantem ya ke jingken at kila kawang ni tiar gas bat bom da ulathi ya ke nong kersan bat kipulit bat CRPF kila penpra ya kita ke nong kersan. Lalo to. Oi.